Ko te reihi, 1,5 ngā kōtiro 16 tau me raro iho te pake ke taki 6,2 mita. Ko te takere, whiringa whaiti, te takere tua toru tēnei, ara tuatahi, Taiwana, Ngāro Tuarua, Whangamata Area School, te kura kaupapa Māori o te rito, te kura kaupapa Māori o te koutu, St. Joseph's Māori Girls College, kei te ara tuarima, te kura iwi o Whakatupuranga Ruamano, Sacred Heart Girls College, kei te ara tuawhitu, te kura takiwa o Manganui o Wai, Waiuku College, Lytton High School, te wharekura o Maua, John Paul College, me College te Paopao. I tēnei rehi, kua tū te hākima. Kei konei ngā kōtiro e hanga pātatana ki te rārangi, koe rā te haki whero. Kua tū te haki kākāriki, tēnei te reihi. Tahi rau rima te kauma ono under 16 girls W6 250 metre. Te takere semi 3 of 3. Rātou katoa e pakangāna. I tēnei wā tino pātata ana ngā kōtiro katoa e hara i te mea e tino kite ana i tētahi tangata i mua i te katoa. No, obviously, possibly College te Paopao, aratua ngāhuru mā toru, me te aratua iwa anō hoki, aratua ngāhuru mō taku he, Lytton High School. Ai ko Lytton tēnā e pakanana ki o mātou nei kai, mātou nei hoa mai tahiti a College te Paopao. Oh, it's gonna be a close finish, kare te mōhio. Ko wai. Ko te aratua whetu hoki te Sacred Hearts Girls. Oh, ko te aratua ngāhuru pēr. Aratua whetu taku mōhio i tuarua. Ko te aratua ngāhuru ke ko Lytton mā reikura i toa i te rehi. Such a tight finish. It's quite close most of the race. Off the start, no obvious lead. Rātou katoa. Kia tai ki te haurua. Kāre tonu i tino puta te ihu. Tatara wātu e te whānau. Anei ngā whakaputanga ā wā, Lytton mā reikura, 1 miniti 18 hekona ira torurua. Sacred Heart NT Juniors, 1 miniti 18 ira whārua. Me College te Paopao, 1 miniti 18 hekona ira iwa iwa.